rồi xin hết bạn sẽ đến căn hạ về chỉ bay măng pha đã tiếc là khăng lung đây bóng lệ chung Phatthei lung hay na chân nhìn chim ngô sĩ tươi là hình dil sun neile so ngày đông hay na chân nhìn tin nung in mi lâu sẽ nô đại kiệt này đã hâm sa phan lắm Pakai tutip sa Babam na sana kam Kalhape goldam serin Dakik nay na aham sa palang Nasun na rồi xin hết bạn sẽ đến căn hạ về chỉ bay măng pha đã tiếc là khăng lung đây bóng lệ chung Phatthei lung hay na chân nhìn chim ngô hình dil sun
Zui xin hen Ban si in Tal ha về Si bay măng ta Sum le Pai ding insung na KINTHENG achang han tai tu nin mai cha ma hin in lai dam sung hat chen khom ding in easy chung Pathen gop sa
sẽ có thuần na ca lại sẽ xuân lung sẽ o em em cô ta sẽ pha đi đằng chui hu hin na lo ti chân ta mà cài nắng dia xuân là nét thu là lâu rồi đi cả hồng về hối sẽ kẹt đã muốn ta sống và buồn phiền đã đau xin ta hiện hồ tươi mây lệ Pathen muôn lối hình dòng đã vang kỳ em dinh cây mà cài nắng dia xuân là nét thu là lâu rồi đi cả hồng về hối sẽ kẹt đã muốn ta sống thăm và đau xin ta nghe It's so tiếng là chun hậu bung hiện đi căn qua cuốn hen alanga recommendation ho sim hana min tin chu zo tiếng le mo gop na kin thiên qua cuốn min tin chu zo tiếng le khang dong ho phan min tin insung mi te hậu lim na pu zil jang ho ki chu tiếng là piu te phat hậu lim na phat ena hậu bung phat bina bless outrati sina phan thum ho Hegin Kipa Thusei na pung ngam chai sun be pa Phatthei ja Pathen thangwa na le chadon taona pu khai sat kit gen chairman KBC number 8
cây hi ta nhìn lại đầm sông in tan đi ra ngập mình mắt thấy mình cây hi lâu vi ăn en Pathen va choi la kha in sa pi kino la ke pa men te Anikho ngai lo ka hin naw le tam naw wan mun thing taw ko pau Pathen tu ni kho wan noi le sit hasan na za chou chung tan nei chung khanwa ke hon pi le pu chule nang man no le pa na jang gok sa dung ju ja ki hon tu ni kho a ka pha no cham ta su na khu thinga hin pe dai ke ma wa za na khu na hon ke pe dai hi changa che hu hinu pakai jesu kristan min thi pana pa ka wa he Kuya Hegin Sum le Pai Sum le Pai Sum le Gotholvangkho na bon sao din itu sum le Hiche sunga KINTHENG ki bon sum thro la thok thi ja le din na bon sao sum am sapin ka hi pa na sarap kan te ne mai jam sin na ni Hiche hi dam ka jang ni mai jam sin na kai tu ne
tua hi ke ma in thong kom kon hoi ku te ho sibai mun ni ke ma pa cha mun dan te ki pa e Kipa men sumit ya konen lim na le mai jam sin lai ngai ta ven Hobung het dikan pua konen Phatthei na le kha alang sim to na min ten chi ke chai ting le dunia kin Thempu gambi pasar puna phanan la chu teng la mo la mo pa an zui ho zo sem ru te gen ten Hobung het dikan pu ko te Phatthei na recommendation simdo hoite masai Gothol Paocha simdo hoite Gothol Bhakti Church ke BC number gate Churchampur Manipur thopi na ho chi ve simpan tai Hobung Phatthei na le kha date 23/2013 Pu let Thempu Tom Haokip le Pi let Nyam Kalam Haokip Cha te la anew pengul hang Paocha elas Paocha Haokip ama he Hobung chung le BYF sunga to mai ta am tang jing kat a hi to hanin Pathen hodan the a jinin na ane jing ta jin ama chung thu hi diken bo Gothol Bhakti Church KBC number gate insung aki khulin tu ni chanin hodan thenga jinei monadik aki mupur amahi Pathen hodan to kituin jinei thegin phatsana in Hiche Phatthei na lekha hi diken bo Gothol Bhakti Church in Hingsenin pengpeve Secretary Hegin Haokip Secretary Gothol Bhakti Church KBC number gate Head Deacon Mr. Letsu Hobung Gothol Bhakti Church KBC number gate itu ngupa hinten Common Home Christian Church established 1979 Singat Gambe Churchampur Moto kehi lampi le tuta hinna chu kehi John Bosam Langa Chango date 22/3/2013 Saipanna Amun Kusunga Cheng Upat Thong Pavle Piting Nem Chanu Tumpen Nonga Mai Neile Elas Boishi Hoking Hi Hoking Ilung Tale Saipan Lung Ta Nonga Ahi Tahanin Pathen Phatthei cha Hobung mi te to ke lai khom na sunga hin Hobung mi te achunga I Hobung mi te achunga I ma lung op pai na le thi mona ka mu pu ve ti het tu sa na le hodan thenga jinei the na dingin Hobung in Hiche sei phatna le ka ka hin pe ve Boishi Haokip date of birth 13/9/1984 so date of baptized 26/6/2002 Amun Christian Church Minister Pastor Thempu Paosei Religious activity 1 Local KCK Secretary 2011 Number 2 KCC Singar Area KCK Finance Treasurer 2012 till date. Number 3 Singar Area KCC 12 Member 2010 till date. Social activity 1 Secretary Finance KCO Singar Block 2008. Number 2 Secretary Women Wing KKL Singar Block 2012 till date. Chichen I'm busy and the home sim dot Hobung Tom Pai ni Jing Kitchen Dunia recommendation is in Hanafta. Puhin gambi pasar puin akin Thempu na tongdingin
pakai harus so ini kau tahu dunia inawu pau yang mulu bolang pau yang mulle nonga ngai ni lam manin Pathen bungdan tinga KICHENNA kinlo pita ka Gotholvangkho Gothol tong kai su ding le bordo thi dinga yum nau hat chung Pathen chu za na la thangwa na ka pin mi yo sia chang no me na chang thi pu mi yo sia na din koi ma chang thi pu hi chi chu Pathena hi na ka phot na hi hi chun hi chi chu ka se lain sangpen hao pyo ba nin mo pa anung zui ho hong ki tor de ren ten man kitchen alo pin la introduction bap kan hen sing ka te le se chung hu se bani na thu nun sa ram ta Jung le ni khang le na nga ho wala yola wachate achumu wa thune wa omen upang ban a ti Solomon ni pe se ki na ti le ama na se na he ni khat sang ni ni ya phazoi na ti nei kitchen ki ti hi Pathen ala pu pai nang le ke na pu ai lo se mi yo se la ki chen la me e bryson pai e na ji do e Pathen ki nga pu ne wa noi le se a im lo now unia Pathen su kilo pita su bulin te lo na ho yo wa noi le se la ki lo pom pi hindu sa ko ayo hindi na kisune nahi nu me lang pasal yong le KICHENNA ai lo la ji nei lo mi insung chu nu me lang pasal yong le hita bang mi chu gao sa insung ai ala ti ve Christian de e ho kon da den zong e chi KICHENNA di Pathen pak ni bu na le Pathen kin lo pi ta idan go na ana pu do sa one of the oldest institution for the Christians ama min pu ho anung zui ho de nga e na pu ro ai jin chung Solomon ni pia se kina mi ti le proverb thu chi bung som le ge chang som ni le ni nai i be nai le pasal in zia ki mu ti la nun no mai ta ala ti le hi cha kun chun Pathen Phatthei buk na le Pathen wang bu na ai lo la lunggel na king si ya ti le Hiche hi akin lo pi dan le athu the lo pi dan le Pathena ri nga kin pa lo pi ai mu hi thuma kai kap naga ase ki le han Pathena ri nga hi chi kin lo pi ta ki bol hi KICHENNA the pa hi Pathen lung ko lam su bu hin na hi chiteng le hi chu ama in acha te ho de ta bang kin lo pi ta hi zau ta mi te hon an mu thei na di wai chu abor ding pa chu lu na hi bon ei alo tin ri mi pun na di vai iti ki bona mi ti le mi him ta sangai cha su bulit nan mi min tu nai man sin dil hi a pi thim som manipura pi thim som district yo sai pi som ti hon mo so ke new sai he su ke pi yo si di phok lai ki chai su ke ta ve ai chi chu ta sangai cha su bulit na ling lo ai lo ven Pathen lung bo lam su bulit na ring zo le hichi ba ta sang nei cha su bulit na ring ai ji tu ni Pathen lung han na le Pathen gao sak na chu yang ni ni ki pom ta me ni ai la Pathen lung bo su bulit ta wang chun hicha ko la ki mu chi ka mi ti le Pathen ei pe KICHENNA ting pa hin akilong ta na hin bang ta chi bor ti le Pathena puna Phatthei puna chute le hin lai dam suwa ma da Phatthei puna the source of blessing he chi Phatthei puna chang kim chu hong ni ding ai ti
tu nin kanau te ni le ang kiloi ko mi pi ho ko ma ki chi kin lo pi dai bol na ni pai ki che na gil se la chu trong chan ka ta lang ngom ei chung tu nya ai ka cha te ni kanau te ni ai lo le Kristan hat tam ka chan kom pi cha te ni tu nya ke man nang ni ko mai thu khat ka dot no me na hi chi chu hu in ku Jesu Krista yo ni ma ki pe ting ba nga nang man ja par theng ta din don kon ding kan me ho hu langa recommendation kicheng theilam te tikim lo pi ta bor tin na ding chu ahung kan ai ma na kicheng din nang ni lo ni ka dot no na lai chapa ao yang nang man kuna Pathen mina ka dot nei Hiche na vei la ba ding lunga anu Boishi na hin ko anu se na Krista ma akipe do ba chu nang ma ama ma ding sele bun chu ta dinga tu na ngai mu ki mo mo ana ki sana ai lo le tu jai Hiche ki chen ki dinga chu lunggel bu na na ni mo mo na Ipamen ichanu inawnu Boishi ngai ni lam yong te man thu do kan ka ni nu nei chanu ngai ni lam nang man na chet lama ding Gothol Paocha hi hin khoa ngai lu na Krista in ho wo Krista ni aki pe lu bangai nang ma nei khoa Paocha ni mai ki pilu mo ma lung yal hu na na nei na Kipa me achutya ile ipi se jung ham nange nakingai lu na hon Pathen Phatthei ku kan lang chutya hi ta ile dunia hi sa te ni ko ma ke man thu ka pi hi bakaya la ha chao ke man bol ham pa cha jing za chutya kinai lu mo mo dinga idan bona na ke puddo Pathen Thempu do kichen na ting chu na chen form pi ding nu se teng le na sidinga na kisna nunga ngai ni lam ama nunga thi na hi va sa na where virgin ai va sa na iti amai ku hi nai man do pe ding in Jesus Krista bi kan ti me Itiyo si kipapinan pagbeta ko yung muli. At yun dahil ibisay di mo ham susad na nga kamapundo ay tapatin ito nga kinubangin ama nitain akamsin lunggel si ona at hin may lamben hin pupa may ben Hubung ni te mai verin ama ni kingai lu na hole chutel ating hi na pa chu ni pi ang sunga an ba sa ang ta le achuta hi le to na hi katsapa chutel kachanu ngai ni lam le Paocha Paoyong lin pakai mina nong ki khok san to na na jit na ma nong ki kon dingin ke ma kan ti me le achutya hi le katsapa le kachanu nang nin dunia hi pasal pa kanung na enjoy ma kaya na ni misi ma in nang ma ngai ni lam hi kazino dinga Pakistan nei tai hi chu luk na ding hi han dao na ding jong le ao che na ding hi han bai che na ding jong le khi nan ei kan masang sia
Hegin sela ngày lúc nào cùng phong kỳ đương lệ Christian insung mai sang xiêm phong kỳ đương á Pakistan ngày ta cả nào ngày này là mình đóng anh hùng in chui làm cái mà in nắng mà Paocha+Boishi cái gì có đi ngã các cái sàn này ta hình như chốn nụ nó đi hỉ hắn đá nó đi dòng lệ hầu che nó đi hỉ hắn vậy che nó đi dòng lệ thì năng ấy cần một sang xí vào ná thiên xe là ngày lúc nào cùng phong bị đinh lệ Christian insung khác mai chàng xiêm phong bị đinh á các cái sàn này ta thì ba men marriage book thì tìm ra chuyện ngày là tao về cũng là bà nên cha tiền nhà cũng là Phật thì bây giờ sang là Phật riêng thế chứ chú anh ấy vàoอยู่แล้วภาษาปันคุยภาษาปันที่กงเวลันภาษาปันนี่ฮะตัวภาษาปันนี่asal pain Hindu pintam kanu Hindu itu boleh Kipa Thusei nama Boishi Hiche jing Thempu Kipa nahi các ngày luôn là các bạn sợ cái mà rồi nanga kahi các bạn sợ các bộ phim này ta Hiche sana Phatthei Amun ai bangai các ngày luôn là yong Amun ai thì các kasei ya các này ta now ngày nay là bên cái bộ phim làm ngày nay là bên làm mà Paosei Hiche jing các mục tiêu của ngài các ngày lúc nào các bạn sợ các này dâu xì lệ cái mà riêng rồi nắng mà đi ngã các cái phần đó Hiche sana Phatthei mi các bộ phim này tai ngày lễ chú các điểm tên giáo cái gì Hiche jing aku Amun ini bangai Malaya yang liang lelang tiho Hiche sana Phatthei menamen bang seting la mahal tiho thopi taona menwahi Hiche chukat hi to line foreign or wherever even traveling Hiche na wahi min Phatthei ma ki bulo wa le bu lang ai ni na to thim ko pe le ki koi tu de hai chế hồi lại chế ai sana Phatthei mai min yo Christian yo ziang be more se su Christian khi nào anh xin này lỗ kẹt lỗ gì đến nát sana Phatthei mà đi tu nhà kita này hết chỉ phải là gì đấy hiện tại hết chỉ nuôi gì đấy hiện tại thì họ kẹt thì là gì Phatthei trả lại về họ na trên tu hoàn đi Jesus Christ mình Phatthei về tu ni pipi yang le amani hiwang bulu hong kota tau pi hong kota ye chu ni chikin chui man bun ki Phatthei Phatthei de Phật Tuhan lang Bible Boishi dapat payusan lang
Dapat silang pada salam Paosei cuma Allah meeting dia yang usin Paocha+Boishi KICHENNA yon mengkadim pibe homo meeting dia nin kipaksa ni yon no support kaholwe ibe sana na bon sawana dindi iman taona kan lunggel siapa hinan tau bilang iman on sabai lunggel dia lucu pakaya pondok dan mangkete lopi cunung imaner peti nang mani upi zibin leigan kinaga mako ni nang makan gardo ayo aba hepati kan putih go mo sangpen nang mala putih now nang ma thu le la ka kipathu na kanawo Paocha+Boishi heta banga nang ma in na pulo sa kinlo pita ka murso the na nga hu pu ti te alang alanga dunia amun la pakta a kaung tin komba na thuking na laki nga po na kihilna kiga anakan nei ta jewen ka ki pawen Phatthei tin pun na chung ka thi nang ma ka thang we kanau Paocha kanau Boishi nang ni Pathen ni na KICHENNA hon hi Phatthei bu halang amai wain nitin na kitin non yung suya na boarding na toon di yung si amai wain salva ziwan halang aleng kam ke ni ding le along pipon do na ding le hobung mi thi te kiloi pom a yin le za uma tu di tin non hin thi jin ding Pathen ni na ma ui hang zi pa han lo pi chung Emmanuel te ta sa te ni nunga bol hang ka din pu nang ma hon ta achi sa a ain ko na phang hong lang man nan kan pi aba na hong sa la to na KICHENNA KINTHENG lo pi ta ka an dok sang hona heta banga chu Christian insung mai cham kan le thagau ta sa ka hin ko wa to ding tham ding ngai tu ding le mona ni solo na training mona hi illo pi ta ka dai ko na tong kan thi hang man ai ka ki pawin tup nam ma siting le gel gil nam le nang man Phatthei na ko ti pe he be ka cha te ni za le na min lo pi ka tham we pakai pati tu na hu bu mi ting te asa ko no wa adin pi bong hin nung ke ma ting jong le thagau ta sa hin pi ko thi jing le pakai pati a ki sulam vai lo wa atil khom le ha sa le ching le hu bu mi ting te la yo KICHENNA KINTHENG the lo pi ta ta ong lo ke na rin tu nin ka kiloi khom lo hi chi KICHENNA thi hi Phatthei na bu ting ne nga ta ta we ka ki pa we pa khai cha le na yo tam pi pin ni ho no ka ti pu we ha pa kham ding be se te la poi kham pi ding be ama ni son la pa ko lai ku ki society ka nam pum pi wa ri ma ko bum ko nam pi ko ka lo nang man na ki zil dok sa the ni chen ama ni nang man Phatthei kun ya ni a ka ta hi lo pi ne yo se tham wa ba chun sinang ma changin lang na la cha te ni chunga ai lo ma thing ma mu chi chi wo chang le nin sum le pai sana dang kha chiteng na pakai pati ne le cha sin le che i lo la ngai cha na jo sa ai nang ma na gula ki pet dila ke kha jo sa tai ki ti ba nga chu na kin ke lo pi ta dok sang on ai la lo pi na ki dang ta chen na mai ama ni sal ba jing lang kai hoi jin tan ya ho hin ku nang sma ta ta wai ta ba mai cham kin to ka ya man to do gin e je mai cham kin to ko na he ama ni KICHENNA dinga hi mai cham ma sa pin pe nei Abraham mai cham hai se mai cham Jacob mai cham Ilian bar them ga sa ni na som na azo alang chung ra ko na me nan ko la a se ta ba chu mai cham ta bangin a KICHENNA hom kim theng mai cha hi nang ban na leng gam ke hin na ding le ama ni KICHENNA su cha na mai cham ma sa pe pe ni
ta bot tingin sang tan ya e hu hing Jesus Christ kamina e nga ta tao e amen don mi pito tao e ong ni do anila pakai la kuin congregation of Oma sa tenio punya e punya nisim som nila to thakau pakai kum sang nile som na to nisim ya e tu sun kim don ta e Paocha+Boishi nu Phatthei ya KICHENNA India le KICHENNA Manipur state thakela tunya hi apa Pathen chapa Phatthei harau ke Pathen mina nu Phatthei ta kayang Phatthei amen ai le ipp yong le tu hin sa te yang tu hin e man mo lang le mo nu ong ki thu jing na lai ong nen la amanya dinga special scripture reading se tiang le tiang ko na thua na ka di ning ka te chapa Paocha se tiang le chanu Boishi nang ni ipp yong le tunya hi pakai chapa Paocha pakai Jesus Krista ho bung dinga akipi ho jem banga nang ma jo hichi na jinu hi i mati chana ngai lu na le lung sit na nani jing ding ai koi long le ajinu ngai mu chan chu ama ta sa ngai lu ai nu me hi hat mo yo le ber ke be ai ve in atin tu na se ye ya chu ching thei ta na ben ma na chen pi nga hu in tu Jesus Christ amina tu mok na ani na ye chang Boishi Krista ho jung chang ai banga nang ma di nga hi chi na pasal hi na lu chang he he chu ho bung Krista tu ya am banga nang ma yo na pasal ho ya na nam di nga im na ho in tu Jesus Krista mina ti mai sa ke ni a chai na ke yin pati chanin lung khap bu jing bonin sik lama ke pula tu lawin Pathen Phatthei bu na chan ti na na dingin asilam chu the poran lam apalam chu por sa ta ya ka ti ne ane tu ni ipp yong le kin ho yo si chai na na ne tun ke hon certificate ka nan chu ti marriage certificate. This is to certify that Mr. Hegin Haokip, son of late Haokip and Miss Neile Haokip, daughter of Mr. and Mrs. Haokip, were united in holy matrimony on the 23rd day of birth in the year of our Lord 2013 at Gothol Baptist Church by the pastor Paosei Haokip. Hiche chung sana hin tapi ro pon hin adin pi ni so pi le khongam nangma dunia bolang Paocha witness ana kan ko ke honai tu hong lung ding pa ting dong le thagau ta sa ha sab no nang akipa ne le matel cha amani kichen me happy le chutil atil ko ana kan ding na
hay lệ nàng nào lắm này trong nèo nắng mà yo tu na cái độ này bồi xin bồi na hát sân cái này này ta năng lệ nãy cái siang bom này hả chút cái pon thế và thiên nào na chút thiên lâu xia vậy ya nắp cái nào thằng nào ta sa à nắp cái hụi na à chút ta là witness cái này nó cái đó nên cái thoại hiện là này họ đi qua cái gì xem mình đi đi pasal pakai masole sama ni jasa kereta Cheh, mà him bukan hina saat nào tiền ni nan kau sahaja kan ini. Hiti tu him tu ni hoki nak cerita apa lagi? BYF dia masalah nak garlen tu yang nak ipi tayong le. BYF dia hoki noyo si Jepang dah guna barang penting. Tu pakai di suminan na hot tu dingin. Atau namun sudah duduk kat TV. Television, pai ta tu kan ini mungkin lah society hasam kizin macam hetim nanti jadi television apa boy, kami mau ya tu nangai santi okey na Phatthei television yang sambil Phatthei masa pernah. Eci filter hi ever pure nakiti mabangahi amani jong sila yung santi nanti masa ngahi. Amani jong tak salah tagawa atin jing nang ding akai video he. Lain sangfang nanti tu sangkat kasei he. Chung mang Pathen ni nakang khom na. Eci KICHENNA dating hi dam sunga hamzang Pathen ni hattati kay maju sekitarin kongdong te hialing kay thai. Thui se nau pa Pathen lo pinasang tahan. Suitin tuin kongdong te hochu nabon chabin hungin na
Yang uten piho Ujim sang in Pathen man chai chai le uten Pathen mo de ma te mi ve thì nào lưng hung tu apu dia ho tu pa tu kan ni athum na chule ho gung ti ho no zo tu na tu pa tu kan ni insung dia ta kelin aji chu insung ni to din le tham bi do se ho lai do se tu lai hi ma ni khen ta ji tu le be to thi lo ni ti to thi lo ti ho hi mi pi to ni do se ho gung ila ti ti bi tu ho so ke ba tu kan tu ki ne tu kin le tu dia se ke ko sal pa Paocha apa thằng la to ka lu ne la amani ni na le hai te hon dong le lu le pa hin lai la sai lu le pa do ma bola ado do agan ti sai amulim nu hona kana te hon kita bang berjing nanti kinti lupa pi pulung holna banui ni Phatthei na asan ni ahawawan cilung ahawawan paitin lumungin te tiketi pa bes ni subhana chune alin ati anio ne kakate hilai kumun dan kumun iku ibang hilai una ito si bin iholi oka dong le Paosei ama ho chungo ke pa tu kan ku ni sakit le abanin chuleh di ti lo ba kan ti ha ule lao ti le be ya tu le sa yang lang tu le sa hello te sa nagari ti kan ku ba lam ta tu pi su do ba ko ko mun sa no pi ta do hi ho hi ile na un gari ho in ku ti no za le ji no chu do ki pa tu kan se ni zukit le adi sanin insuma ho gung hello ule na hello wa ku ni ni ho tu le sa ho na la le ka ta sa ni Sun kintheng sai nai pu bin izong le no tu insumi thangin tu le ta be ho na chu wa ki pa so kan pu ni dunia kintheng kwa e kon pa sol pa ama tuma insumi thangin ki pa su kan pu ni kin le kanau pau sa le aloy tuam na alang-alanga nuwa la dol hang ahet ya pathin lengam chan ya dinga het na su e kai el su long this su mi other ke pa tu kan ku lai ni Puten Pathen man chai chai le nunga then kem Pathen ba chai le sade ni ke bole chen pa min te Tabang Pathen lo pi ko ni na ka di ni ko mi ta ko ko se ni wala na su ta ko ai ko ni ka sin te pa ko ni ko to pa ni ko te su pa ni ko ai la ko te pa no na ko pa ni se rom yang orang apa yang kuat dia, rumah saya kalau kita pergi, ada tuan koki dia, apa dengan kesulitan dia itu, kalau kita nanti pun, adik kita bawa masalah kerja kapur, ya Allah. Hati cinta le, orang jaga le, suku nasu, kalau ni kumpulan, kerja kerja, kalau ni sangpen sih. Tapi kata ayah le,
thì kasei chung tin họ là đây karena tụ poin sẽ này không có gì ai số lượng gần thì đi người đi là xa đi chú Pathen ngồi chúng tôi làm thế thì Pathen xin lưu giang lưu nghe lưu còn lưu còn phải bốn thì xa thì là mình phải tạm thế chứ mình lưu chỉ là khi lưu cái gì cũng Pathen lưu đi ni Pathen cũng mong Pathen đi cả ni cái gì chứ ana tu simpai ahin modina hi Paocha hi apa ga hi ta sa kuram chung ni chung po en long la ni long thi Pathen hi ni in pa taona la ma rin jong sa te apu te rin jong Pathena ka bin ko ma han ti hi bala ka ja jin Pathen de hi an Tuhin hauling na phat ena hobung ho phat hiding ahin hobung ho phat sung hin department ho aban barin kinaben lang ama sa penin hobung anako hitin hobung kisai se tengle men society women society ME chu tengle hichi hobung phan kisai se tengle nunga thengmu in Pathen ma choi la khat in sa pe ogenten Hello Phatthei pi Pao Pathen thangwa na kan pe ne gulhong Paocha hi hobung sumle ko sumben suna ilung ta khat gulhong khat sunahin ahin ki ho hin ai thile jini ra tare ham kan kiwe hin ki jini ra sare ham ka kiwe hin aji chu awai ho ho hi no me ai ni jong le Pathen chil pe khe chu ho ni pham the lu jin jini na pha nong hung ta
tu ni kita bong kinting lo pi tai to pi seven ama zalim pachin ka thangwa ti ne o bung mi te hon ama ngai lom na zalim kunung ting yang le ong ko kan hana ong te se bi han ge ya anamu jing han dingen khop de khat kan so pi rin ho bung min mel chi na anam vet jing han ding anamu jing han dingen te che chil keu chu o bung tre ya kun kan sai pi rin tin yung pi rin tin ulang pau chan nung sen tai in la pi de ba min te kita mau Phatthei kêu Pathen tang ban này kêu bên thế bố thằng Paosei tu ni ni con bố vợ lô pi tai bố kêu bên ini sun Phatthei ông cũng Phatthei kêu con là cái Phatthei pi cái bên ông bên lên pi ta pi de cái tiêu lệ phụ đồ đồ thì hiện neo sẽ cái ama naman tam cái tin cái ông bên ini sun ama itu ni con apa napa jin mengkat ông ni tai mian society ông giáo thì tại cái chụp party sẽ vào chụp party pi ni cái tiêu ni jadi also mian mau committee point join thì sẽ chụp party pi so bố thằng Paosei ini sampai là chỉ cho cái sự hoạt động thế Men society kay jo se na khona be jo he Abanian Women Society Kami aku ni kuah, kita kau kalau pilih dia, enggak dia kamden, enggak berjaya ketemu lagi. Tu ni kuahin, kita masihnya, kita kau kalau pilih Kristen, ini pun kita KICHENNA KINTHENG, sebenarnya nak kamu ni, so kita ni jangan agak dipana, sehingga lebih kan komen ni. Hubung sung yang sung adiam hai adiam hanin nuki sungrang tak naga tibiet kaben itu na jung zona dia Pathen tak akan le halau ni tak akan Pathen le pausa akonen kaya nam tin pa Pathen lo pi le chahana itu tak kena jeng dewa dong ka ki pa ma jeng ngoben kai dong le iti isimna ko kan ngon pi ben Nutia mina nekisin diman dingin amanin kipa ta ini sangpen le hanti Abanen mission bunang bangsa le nunga Boishi amani Pathen mudung le ni pi dinga KICHENNA tiang ta dan tiang Holy Mary mujin hubung mesan dewan tau kaki pana bahasa naik dia akan jawab ini don kita betul dalam don mau Pathen sampai mana sampai hote mi pi ho ki pa sanai nunga thengnu Pathen ba sa la sin ko ten Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ini kalau Paocha ini tinggi ke khan Boishi mai ai ta ini kalau kan ini kini nai kujungen pulangan mete ini nak tuan kusah lebe cakap thuri turin teman neile Paocha ke thuri kini tua ya saya nak channel mana hi Paocha din nak ambil peme kay ni kipa kain betul kay sana je lebih anu depan loy lepo ho boleh nak ho nah atam tu kipa ji event apa lagi kipa ji jen no jung sijaran betul ketang ba ne ye jan Filipina panai jen kay kirin semang pasang ho jang akiha pagin kagyan ba he da ku chung hen Aman ini nung ceng pom le je chen abu be ka chop te ngai to be te ji kan ya lo ka to ye bu be len kan ti be hi ye che he ajin che na ki hon ka chi yo Pathen ke sa le na tam ta ni man ngai awal yang mata ang jau ta long long le sima ho so le sima pa chang ka ngai to ni de ti ke se lo ne tu yen sima hoi sai bên lăng bù bê lưng chu Paocha le Boishi bù bê lưng chu tiền tin chuleh ở đây là cái gì nông apply mình xong apply Pai thì bulan này thì nó sẽ mình hiểu cái gì vậy Pameh Hausawan Pathen bo nahan su thungan lang Ano sana itu Phatthei kewa Pathen taona milang pagi pal hari ini tu ni ko ni se ni nang hapo pagi pal be se ya bom ni da thoi Paocha hi ai ta bang program ni ko hi bagi ya be ni se itu kasi na sam pun ni ko de pa sospit ati source speed कितने चुकीचे पावर है किसी नाम के source speed हमारा long speed हम माइट है जैसे तू नहीं कोई फाल ले फाल हम फाल दियो फाल ही इनकी नाम दियो हम थोड़ा टाइम में दे बता नहीं जिंगले वेला में कल ले होता है जैसे पति नहीं कोई से तो ये साहे अलंबे के नलाए प्रोग्राम नहीं लो लो से ना मानना से थे नलाए तू ना अगर से नो चाहिए Paocha te usahi, Hegin te usahi, Pathen tilpe kariya ni. Aje su apa yang ni homulang kai, kusunga hai dikani, umira nam kanan tuah, anu yang ni Pathen lama rasam kami ni Hegin, apa to gahi Hegin cuma husu, Pathen itu sebelum itu, Hegin yang paling sehi, Pathen apa tu? Dia tu apa yang pi khabau bawa salah. Ama tu ni, ama tu apa Pathen anga tu apa tu hulu ni tinggalan. Dia tu bicara si paling hinggung tu le, sebab Pathen taona hilang. Kalau kau dah boleh baca nanti lagi nanti lagi. Tu ni dia yang Pathen tu ni tu berada tu kan. Ama pasal hepa ni tu kan. Itu yang nama hak kiri ni. Pathen yang bang bona, bang pi masa pen asil tahun ni tin bukan itu orang pi sebenarnya besar orang tu apa lagi dia mana cari diri kecil alih dia orang cari itu ilah ramai tay itu ninja jalan lah itu mau nu lah mau pakai mau tinggal dia kita mau ni mana kapan ini pi orang tanya tu ni तो जंतु दिन ही ना सकते सेवा हमारे में ऐसे को हम कर प्यार लेते मफत चाहिए के बताइए ये kalau zang hobong ini kini ho pikir zang hobong ni zang kipathu pi dia tapi dengan nombe. Ke macam envelope ni sekarang kan begini.
ที่จะไงเป็นทางเก่งที่การดีใจเลยเกี่ยวกับใจในการเต้นอาบานินบุตรจุกลบบุตรจุกลบหัวจังที่บาดเจ็บเป็นเดียวหักกันในนุ่มเวนรูปเบาใจทำให้กระใสนุ่มเวนกลบมาจึงไงจังมีป่วยหมดอาเหตุอามาได้ด่าหาดูฮีกลบมาจึงทองเขาเทสิงี้ไอ้เจ้าชนอามากระทานดิบีกลบหัวจังเชื่อขัดเดียวขัดพี่นุ่มเวนที่ชนกันผลโดยที่อามาดินจังyung din do pion lagi pamin te ame ko be pyo te ni pyo abani hangjing area Christian Youth Fellowship mon phan gantin amar man chai chai ola bonang boizang pathen wa chola sadin ne ki go tuni ni khwa hichlai khosung mon le ho bung sung mona adia keloi khomna KINTHENG area Christian Youth Fellowship mina kitabang kaloi pau chole ka gol pau Paocha Pathen mina hodan thenga jine nakina area jute thakela hungding do phisa ko zaret Pathen ka thangbai ne member hazo che cho hungur winglang he che thelpe he area jute hon ngai lu thelpia kan pio he te ke pata ne san video wa tem le sa ra kan ne sin dong nei ni KICHENNA thing ke pa them pe gothang pausung lais Paocha Hokip le nga ngai nei lam KICHENNA Haokip thangping gamkul sunga ni nom tang kho na lam tom pi thon na loi na pai kan no bol chengin katha ve na sanakang hon chung Pathen in na kan kom hon na KICHENNA thing dang kau chu dam sungin hamjang phatnan hinei hon tan dated and Gothol 23rd March 2014 with best compliment from KINTHENG area Christian Youth Fellowship EACYF Thempu area Youth Fellowship ta jang ka pezo povin aje se Sum le Pai asors loi je hin ti jong le area Sum la he koi ka bang ti cha zo ka hin se ko som li la khat ti ho ga la he nunga gol hang Pathen mina hodan thenga jine ho zo se he zo chana he ta bang men to har har he hung ki pe he ti so ga se do hem tem ta til pe na pha he chan je dan da ke pa
ลูกที่เราเป็นเช่น Paocha+Boishi Pathen Phatthei Bolana chuleh Gambir number 8 youth department na permanent Hegin Pathen Katangwen he Phatma pada nu te hin Phatthei hin ting la cha de ho he wen anmol ta khom dai hin lang ho lai kun so lai khang dong ho dan thing azne thi na ne na ta ho ho tu ni na ga mu kit de he lai hin Pathen abel Katangwen youth department hon Kipa Thusei san nawin tipi nya ba pen no movin ai ju vice chairman pa hin secretary pa hin ting lai committee member nga si la hu tin Hiche kan view lai ki ho pha chan ji dai Paosei Phatthei Paocha insung mite tautavo Setiap dan menu insung mite lahung dingdo trevo Kipame tautavo Maspenin tuni tawang kinlo pita mong nga pekoiwa zone ai piu hatum pen Pathen thangwana kan masane ani jan nein ikle from now oki baptist convention gamin number di sunga hobung som ni la khat ni pitio jo si ai dia department na ajin committee ho jo si thalengin punya KINTHENG no pita ni the kada pau kada kanau pau walang pau dong molet nunga Boishi chunga pagi pa nao kan phongwin asung join tuna ka samajo sejam ita bang kendo pita nim ha ni no chunga hin gambi ho jo se ta kyalen bumi ke jo se tangin ngai na sangpen salam kan mole tuni ke ho mu talam kai ten le ai la gambi thanang ke mai Phatthei Kipa Thusei lo kham kham ta hi go ngai ta mani tonin nu te lam kai te ni ai ha ni le ai pin amani nu te thanin Kipa Thusei chu hin kan ta Kipa ni te Kipa min ke yang gambi hong sum hong ni ka zo thalengin tuni hin athila helvin amania piham akholai pen ta man sa thei pen pena man sa hangin na lu ten akoy sa kan phenomenon si hi insung minu hanin tuni en ken minu Boishi kan ti ngai Paosei Khanno golngai lo KZL Amus penin Sum le Pai so Pathen hwan kan ni san he hol sum ka chan lo jin ka lunggel ki cheh hi apang la he kong ten ya am ta pi wang win koi ni chan he pi win i bol ki phan le hol le tai sa de he Ang no go ngay long explain kan wording chuleh holin na chong chayam kan ni he tune ya the video he ga ga le leo chun amin jong ke mi na hi alim ku ka bet le ke to ka kilo thim ki ne ke him tia hoi ta ka bet ki le ka hi ki hi kaloi hoi mi pi lang pi le wi ngom na le ta chin ti ki le na hi le kalunga im thim thimen ये चन area सिंगालुंग ले पाते पीले पुते और खुद आकर पाए जी चन तुनी हेन की पाम ले सेगे तुनी कसोल पा कवाई पाव हेन अखं गोधन को अकिचैनी अहि ताजिन कंगो गुंगाई लोंग केवन चम loile paite minam mudinga kahin ki hin insung da ingate khangno golngai lo Manipur
holy matrimony Gulhang Paosei Paocha+Boishi le lunga neile Boishi Haokip na siam tuidon apat na chuleh na jo silum tu a tunia na loi na gol cheng le Pathen anga jang gop na kin mang thia na uzi in na lom gol cheng in jong ham pha ke in savim ka ngai lut nau le ka kipa na bat sa nan thil pi hi ka hin pi ve chung Pathen in namalam han hin gal do jing halang hamjang phatna tin cheng na chung hana kai pi bong lon sa jing ta hen ahi na mani mini talovin tikhat ahi hon tai Matthew bung som le ko chang go Lunggel express our heartfelt gratitude on the occasion of your Holy Mary's ceremony dated Thempu 23 March 2013 Hangno Bunai Long Manipur. I hear na lang di man lang tim sang ule kipaw mente. Kipa Thusei sangpen. Junior part 2 chung te lo ke pamin te chi zo zo te lung sung be pa na ki gomo na tu yen senes ko ino na hong ting ken kati kipa me tu ni ko hi Gulhang Paocha pa hi tang kati pa Paocha hi mama hi senes ko ino na ho za ka hi ji chu ma hi senes ko ino na class hall jo therapy nei ne mo be class hall ya da jo an se tayen junior 2 ho hi chapam cha cha hi thu se thi ko be da ki kan se ki tin to junior 2 class ho si so na bon cha bi hung bin lam therapy yong sin choi bin lam na zo hi ke ma zo ki ka ko jo ta ya sa he amasan chen dir se ta amasan chen dir se na ke la ta si bai bo so ke bin lam Amun Japang Jahin Nulepa Ulena Subio Tunin Kua Leslai Mana Hung Kalsung Subio Ulena Leslai Kumi Tulang He Neo Jahe Asunga Nipi Hizan He Yung Kipapi Tezin Jong Abiarin Kipathu kasei kinin Astale Hitabam Kim Thopi tak kidile anin panpina hohe ami malche ke pole khadi kaheta pon hisong le tuni kin ho lol hing theina dinga thal zung hanam gari hisong le in turo pi ho chuma zong ke pathu kan sei kine kan nei sa sa ke ho kin chu sai na hang tai kazaka kapute hohen ile pute hohen to kompi hobong lam kai ho setiap le muntina pate ho nute ho selek kaloi ke bolte ho jo se chumahen kipathu pe kapino me azicho ngailun le kutu ta nam kalsona ba thar jung se jung lewa ne lo tam ta ta nam se nau chumahen kipana jalen thilpe ki nei lom che ai la chu memel che ai ka pe zo lo nei tan je chen bang se ke kisan e jong le tu ne ni pi ho zo si thalen ne tu nya pa ti ho khalan ni ki pa thilpe insung ni te ka pe na mo ben ama se pen penen dunia kilo pita Pathen le ni ho mga palay Thempu po Pastor Paosei
kin Thempu amahe insung iten Kipa Thusei pun kat kasei pino mobe echicho insung naga nuti hoen hong ding do lang insung ben nguen mani sel tien pasal pun usai kedung ding do pula Kipa mente Amen. Sai pi ko kang to mo ka lo he. To ni achun acho pa itabang kalan kan so da ma ke. Ke achun black and white chon ka tilla. Adam si cho bo man chon ichi kanan chon. Ya chu abana ke kapin na gamjong Gothol na pente ka tu ni chang ge kong pasa na jong hen echi ti ki phana cha tu nia kanau pa jine na thei dum le tu ni chang dia KICHENNA ka kusung ho sapu ama chu hen kipathu se tam ta ka ne e jong le anal mal chi ai ka se jo ro ding je chang ita bang kule gam hoi ta ania ke ang mo sela KICHENNA ita bang kin kanai the ka ngai to la ke pa de se ye chang sum ni te zo sim ke pa Thusei ka khotol ho se ko pon ka se pino ben he athumna ringen kaloi ngai ta oi butham la principal St. John School ama chu ngai hen Kipa Thusei jo lo kan sei jo lo ding Kipa Thusei ding kan ai jong le tu ka sei bang hen ama hen loi le pai patata pila pu ti ho patata nen zani ni ko yung sun singar gama panen gari abo chan aman mawai po pin loi le pai le pa ti ho tam ta gari som le som na ta bang he ama tha na le ama loi le pai ti ho ngai lu na za le en ki to ko den ki chi jeng se jong sei na ben ta sal man la mol ma se ding jong ki thopi na le tai le sum le pai lam jang le je chon ka ki pa na ka sa ne pon ka se pi no le je chon ama je pula ma ong ne ki law men e jong le hong lo han lam e je ka ki pa the pe e hong san pe le ka ki pa na we chang ki men te e jo ka pom do no men dong se te lam mo ni jo ke lo chen ki pa men te abana tu ni hen ka pu pao thong pao ama he kyo pao sa ding jong hen ke jong hen kyo tinga ka long man na ding pao ai he la tu ni a se ding a yong he no mai no pa tu ni hen ka nau no Boishi hen ahoi ji a chip ji chutiang la za chung ji in jong ka ngai to pon ke in ka jom ding dol mo ngai pi le pu te khama si ding te la jom ding dol mo ta ka nei te ji chum ai den ama he thong ko pao zu le amin lo pa he ji chun tu na ji nei pa min lo pa hen chutiang le kapu pa mo jong so hin jeson amaya pon ka selfie no mo ben jeson ka pon ding do tin song ni ten selfie le pa men te
cái nào thì khana khăn thì ba khăn thì sa khăn thì anh đi vào thì chúng ta thì không chúng ta đi vào thì chúng ta đi vào Amen. Abana dunia Boishi nga anu lepa banta ane nga chong boy chong neo abin des no he ama chong ayen kipathu tam ta sei ding he e chon tu ni chan dia aloi no Boishi yang he ayen ma pui ti he kin jong kam ten kamon e chi jang sei dong sei lo ben ki thopi na ja chong chong jong ai ki thopi na kamoin so le tu ni jing jong ama jong lunggel na jing le suting le lunggel kham na zo sia jong ana do jing le na thamon jing jong na he je chum he cho jing se jong se lo ge dunia Pathen le ni pi tio zo se le suting le to zo se ta khia la jong witness ni tan pyo he je chum ama he kipathu pe he pe ding to gyal man la gyal mo he je mo be achil he pi pe ding ham ti chu ai la tanai to wa kadai sa ta ta no chu Pathen le ka but theng holy bible e chi tu tu adinga aman tam pe na ki sim bible ka hen e sun bible ka e ka pi no mo ben je chun trong neo không được đơn lắm thì chỉ thiếu pe he đi xuống đi cái bà thì làm tập điều he thì chúng sản thì là xin bảo mình tết bana witness po he golham ngangam amai he nitha program ma kin khat nei ding ti ji sun nitha adenyam kana ko le e chi chu nitha tiang le e chi program man ti dingen ken temen abana holiday si ho bung ki le la kana se den chun e chi te kiram chun mau aki do apana he ken ki fan tiu ho bung lam pai ho di kan bol ho he so le tu le chan dia program hin lam tiang dang dang e jong la kan e la pio ka ho bung ni dia je chun na bon cha chunga ki pa na ka sanain tu ni hen insung ni ten Thempu kan e na mo ben e che he di kan bol la ho kan en san tu chen ki pa min te na hilo luna mo bana vi vai te yong Thempu kan e no mo ve je chan lam pai hong vel lam je Thempu neo chai na san tu la chi pa min te Sum le Pai ne ri Amen. Ang lai te sumaya ke saying tam tam he. Kerja kai bon sai he su department ane bon tu hin. Abana tu ni Pathen wa chela sa pesa dio no ma thien kim hin no ma thien no amani he kampok ya ni project le yo hin Hiche din ja he. Jani kha dia chu che tham de ta. Ajong lai program din ji hin. Dial ko te nom phanen. Tu ni jong ni sala bang javen je chana mani ha chi tham tan jong la mani chunga kipathu kasei ne bana ke ari ngar ko puneo boizam golong boizam amazong kipathu pineo cha ko pino mo ben lo se tani na ngi to pe ben misong ni ta
na ulan na uloy na gol ila po government officer yan lang ulang tayo reverend pastor yan lang so ay gol ila po tiyo so si Philippines sumayin po kilomile may ngaydam din pagkaya mo na ngaydam kan po na Oh, may luna Pathen, ilong insung habang eiki panan, neile tinang loading chung insung taona ne sangpen tuni ne KINTHENG thopi Phatthei nami ke ma pui ja din ke lom tengin na thia din ki KINTHENG ga sai din koi ta din yo zo si papai nami te ga pa ne ti pe in Sum le Pai ding in sang gop na ging the achang han tai tu nin mai cha ma hin in lai dam sung ha cheng khom ding in easy chung Pathen gop sa
Kipa na en kalung tim hikan zo sa en ku en poesia yel ha en ke kasam kahita kal sam nam kahita nanu sagate nu donte palonte bai kate gan theite ta banga Pathen ki thopi na pi ohi agela kahela kipa ave esen kahela kahia so lewen hui lai thung ka phai te hui lai hita pha wong hita ma so ka ba kin me agari hoi ka la
Kama sanga ho ka ba na kalung lang ato wala. Kaki pare sa magkahela ke hikapiso lewa heta. Ya hijin sunga ba lo pi tung do de le na ute na naute na te na kang te ho halo te ho so hatin na kai jang ding akon lang kon so jang ding le mulai su niam ding a Pathen nang hi ke ho ding a e pi wa hi tu pha na kasei na Hiche hiền tin Pathen cầm phá eiki đến số ba giống là ini phá đến cầm giang tâm piao mi này là cho cái xe thể cụ dunia insung bung lu mong lu hi ini phá trên phá mong insung trên cái phá sản thì cái bông tàu nó chỉ là cái 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 này thôi nè cái tiền như cái mà hello tiền là chúng ta tiền là tàu này nó nên tiền Phatthei cũng như thế qua các cái quả nào như khối giống lệ Phatthei năng mà này cái là xếp nào như khối lệ các cái nào như khối tiền rồi là Phatthei năng mà vùng này nang số cái lom ta bạc cái Phatthei họ cái này thì ra là bên nên mình đầu tư cần thằng vợ này cái piteo insung ako na cái dòng đi qua cái lom ta hay dòng lệ tha be năng mà insung Tuni pha na Pathen cham chakat ka kilo pom na wa paka lenga ki pa thisi min kan thang pom ta ne Sum le Pai ding in sang gop na KINTHENG achang hang tai tu nin mai cha ma in lai dam sung hat chen khom ding